Foreigner in South Africa lapho ugamo uMandinyu uphuma eMozambique nobafu ugamo bafu bani. Lebitso la ka ke se bolela ntate Kwetlisi. Empa batho ba bangata ba ntse ba ka Sepapu, ke ntate Sepapu. Ya ke hlaya ke le ko Lesotho. Alright, lapha nontathu Spap ni uphuma phi ekhaya, uzwale nini, yini kwenze usuke ekhaya ufika lapha eSouth Africa? Ekhaya hae ke tswaletswe Leribe. Ke tswaletswe Leribe. Ke tlile mo South Africa ke tlo nyakana le bophelo hore na ke iphedisa jwang. Ke tswaletswe ka di 18 tsa August 2000. Yeah. Alright bafo, manje bafo angazi ukuthi ungasitshela lapha ukuthi usebenza ngani lapha eSouth Africa, yini usebenza ngayo ukuthi uzothola imali? Okay, hore ke fumane tjhelete mona South Africa, ke phedisa ka mosebetsi wa matsoho, ke etsa di-toy tsa bana ka terata. Then e ba ntho tse leng hore bana ba kgona ho bapala ka tsona, ke di rekisa di 50 ranta hore ke nne ke kgone ho iphedisa. Hape ke iphedisa le ka music, ke motho a binang. Alright bafo, ngiyakuzwa isitori sakho, uthengisa ama-toy abantwana, ucula ne-music, wenza nama-art. Angazi ukuthi lapho music ungasiculela maybe afunyane music yakho uthi nawe ama-viewers makwazi ukuthi ucula kanjani music? Ke uculele nje fela hore ke bine for a moment. Yeah. Okay. Ke sehleke ke le hatata ke kgang ke thota tsa Namibia. Nange ke be ka sala. Ke rata ha bana ba tlala. Ya ke sehleke ke le hatata ke kgang ke thota tsa Namibia. Nange ke be ka sala. Ke rata ha bana ba tlala. Mannene we. Ha o ka mpampa phofu ka fire. Yo ha o bone ke a lapa. Ke se hata marihuana jonna. Ya Ngicazwe ngale party ethi nangina lapha, ngazi ukuthi bachaza kanjani ngeSotho. Manje nangu music webafo lapho, nayo ama-viewers mamalalela, ngazi ukuthi une-YouTube or i-Facebook, internet, angazi TikTok ukuthi ushiyela yona nenamba phone ukuthi abantu ozokwazi ukukubuka. Angazi mhlambi kuphi ucula le music yakho ngoba nizile nawo music we-straight bafo, nawo uyabizwa lo music wakhe. Okay braka, ke na le Facebook page. Ya o go thola se bolela Swaya Kids Toys. Ke page ya ka ke dirisang mo Facebook for the toy. Music ke na le nngwe ya That is Pop Music. Ya o tla e thola ona mono. Then TikTok ke na le se bolela Swaya Kids Toys. O tlo fumana mosebetsi wa di-toy le That is Pop Music. Ntse le ka music. Ke temo wa ka nthola nteng ho tloha mono, ba ka nthola ka dinomoro tsa phone. Dinomoro tsa phone ke 065 605 48. Come again number 065 605 48. Alright bafo, sabonga lapha show yethu yithi Foreigner in South Africa. Como eu gosto desse estudo, as coisas como vão, assim que eu estava com o mestre aqui das músicas, assim que faz bonecos para as crianças, vende por 50 rand, que é 50 rand. Aqui estamos aqui em casa no show Foreigner in South Africa, se aí vale show.